siwela ikusasa lethu sihlanganyela nemhlaba wonke kuhlobisa la sihleti khona kuzama kuvikela kuchubeka kwekonakala koludwadwasi i-ozone layer. Lokuhlobisa ke sithi akuhlobe la sihleti khona. Yebo lamhla sihlangene basemsunduzi sithi akuhlobe kungesuko kwelanga linye kuphela kodwa kuzama kutshengisa ukuthi kumgcoka ukuthi kuhlobe la sikhona khona ngendlela yokuthi nakuhlobile sidaba ngilabaphilile futhi nakuhlobile ngeke kuchubeke lonakale loludwadwasi ngoba letibi lesesibuthile titawulahlwa ngendlela lengiyo. Kanti-ke futhi sekubonakele ukuthi kunemnotho khona kule tibi leti ngoba kukhona lokuthi tiphindze tisetshenziswe noma tiphindze tentiwe tintfo letingasebenta eveni. Siyafundza ke kulabanye bantu nakulamanye emave ukuthi bakwenta njani sithi kasingasaleli emuva nathi. Njengalo ngisho nje sithi mbandzakanya nemhlaba wonke le mpelasonto liyamhla ka-16 kuba lilanga lapho umhlaba wonke ugubha lilanga lekuthi akuvikelwe kuchubeka kokonakala kweludwadwazi i-ozone layer.